Мынакей достор, улуг инебиз алган кашка ат ушул болот. Ушул аттын куйругун майлап бүгүн улуг инебиз жакшы улак уюштуруп берди. Жас улагыбыздын алдын баштап берди Кудай буйрса. Эми Кудай буйрса жайлоодогу өркөчөлөрдү баштайбыз. Машалла. Başkazda sürüyor. Maka dostlar. Hurmatlı kökbörü sүйүүчүлөр, агалар, инилер, жалпы биздин аламан улак сүйүүчү бир туугандар. Мынакей жараткан Кудай насип этип бүгүн Алапка району Акбашат айылында ушу улуг инебиз жаңы ат алган экен. Ушул көз атын куйругун майлап ушу жерде балдарга жакшы оюн уюштуруп берип атат. Кудай буйрса бүгүнкү тойду сиздер менен жакшы тартып бөлүшүп беребиз деген ниеттебиз. Мынакей Асат Балбан улук деген сайыпкердин атында. Машалла, өткөндө баа болуп аткан ат ушул. Мынакей. Сука, жөнөт койдум алышка бирпестен алып жаптырышат экен. Шын мекан экен. Максат бу. Тепти. Ама зор көрүнүп атыр. Ультра деген телефон ушу, Нурланке. Sistem yaxshi. Biroq sistem менен Нурлан Генкин мындай качествода бир башкача чыгат. Мынакей биздин Алапка районубуздун сыймыгы Ильяс Балбан. Өзүнүн атында. Кличка азык Корол экен мынакей достор. Машалла. Эми сууп Хаяу деп коет мынакей. Тажикстанда чапкандай чабып келатат го палван. Зор суу бая чапкан. Эми аты алдыгача жинни бурулду, шторунга окшоп бурулду. Машалла, мынакей. Яман бурулду. Асат Балбан, улук байдын жан атында. Мен чыгарганда тоғыз карабат келген уақытта. Я Асат Балбан. Кой гүрүң. Асат Балбан. Ильяс Балбан. Көзүнө королунда. Нурлан деген Балбан. Улуктун атында. Акыл Балбан дейт. Улуктун жаңылган аты.
Doktor makamda doktor. İlyas Polvon özüne atakan korol degan. Çurqanın действительно korol deb qo'ygan. Ular janda aql bolbonu. Улуктун жаңалган атында. Акмаш аттаган. Таштабай турган болуп калды бунда. Atam Bekir attığın kötü oldu değil mi? Hazır mı? Ne yaptın? Yürüme. Kafam anlatırken mi? Ne diyeceğim tamam. Değil mi? Attığın kötü oldu. Attığın kötü oldu. Молодец, Polvon. 5dagi Alimbekning otini o'xshashgan a? Sen savaş görüyor. Ben mi gittim? Niye çekildin? Bunlar Senin falan. Çok var abi. Kim bu?
Açtım ne? Maşından kayıt. Ну, екі полонды тоже мұраны. Шауып чарчашты. Ушуну бекер кылдың ба? Мына патрап келди, машинага кетирип алдым. Ildыға жетті лә. Жерден түшел алшы. Zemin ayrımlarında ben mi? Tamam.
Ya akıl bir aylanıp koyup turup berbedim da. Aylanıp koyun. Улуктмаппын. Өткөрө токчайт андан ке. Нурлан ке. Башка аксакал өтүп. Айда да аксакал. Yok Rombek. Yıl almaya kaldılar kaldı var. Kep alıp kep. Yok. Nurlan balban deyip. Bunaqa bayağı tekavay degan охотник mi? Ye. Tevadı falan. Tuğattığımızda jakşana bu bağlı çıkaralım. Sizler neden atlarım tal tokşaydı? Assalamualaikum arkadaşlar, arkadaşlar bu Akmaşat ayılığında uluk tozuz ulaqtardın akırıqlığı ellerge çaptırıvattır. Atlar zerip kalmamızda, palbonlar zerip kalmamızda, bunlar zerikken palbonlar geldir. Ulaqtar bitip zerip yadыңар mı? Könüp kaldık. Yet gönüp edegen neysin va? Bu yerge hazır ayda gelip oturuştu. Az qarayda ayda şattılar. Qansı ulaq ne qilib atırsan sen? Töke. Үйдө işlermen. Bir qançılık. Bishkekке daha barıp keldin ulaq ha? Ulaqqa barıp keldim. Жақсы oldu. Atlardan kökke oylajыңар mı? Жоқ, бауға киргизди. Уже киргизип кетти. Бауға киргизе турган киргизип, айырып койду. Басдан да алып жүргөн мезгил болуп атты. Ulaq toktap kala turganımızda zeri güçlü bolup ketip eкен.
Vay bir şey zerigişim. Neyse part kesme. Kesin de ulan men süйлөштүм. Ulandагы айтат, улак çok зеригиштүү болуп кетет экен. Но улакты угуп алып баргыларым келип атты айтканда кесин. Зor neyse vakti kesin noktamı. İşte abi erken neye verdi lapışıda жетip kaldı. Aklıma bir bozayım karamak bitecek. Asat özüm ne kılıp atırың, Asat? Ayıl bilek ya. Ayılda. Tiriçilik olsun. Mal baş. Ulak tutup zerige oturma. Ulak. Ulakka çeyin dele, antip şaşırgamaz zor, sen yaşap жүрүп. Bu ocak salkın eкен ha biraga. Ulakka jakшы eкен. Dağda çaboyda sonra bula berет okşayt. Attar жоқ та, аттар бар. Айгырда кетет. Дагыга киришет. Акыр улактар экен мына. Улактар. Каласаң булаксы, жайларда улактар башталат. Тоодо ола башталат. Улук. Аттардын куруугун майлап атты да. Ушул улуктун аты эле болбоду, адашпасам. Атына худду ушу атына. Bitti. Ketdi mына ок болуп кеткен ошо ат. Жаңалган аты ушул экен. O'tgan atım bugün böyle oturar. Palmada сүйлөштүр азан. Улакка келгенде эле сүйлөшөт. Yok, ses var. Nasıl sıçtınız? Улактын ортосунда улактарды аз экөө кетип отурасың да, азыр улактын ортосунда барганда экөө эки жагынан кармап калатыган болсоң, кой бири-бирин тааныбай койсоң керек азыр. Uçuletke karayımız da, buga boldu yatsa. Mançalıkka barbayбыз бирок. Кайсы дагы. Биздин поддержкалык чыгып жүрөм эле, жаштардан экөө чыкты эми. Экөө бар, Мухаммед а. Жаштар бул аке. Чабып аткандар. Башка айылдардан да өкүн жаштар. Балдар көп көзгө көрүнбөй жүрү да. Мейман экелер, Илаз экелерди жетелеп чаптырды. Эми Илаз экелер силерди жетелеп чаптырды. Силер дагы силердин кийинки жаштарды жетелеп чаптырасыңар да, мурда каласың. Аны şu rayonumuzda palvanlar görüyoruz. Atlattağın sayapkerler daha görüyoruz. Şunca cayı menen cemin berip, köyün berip kalagan sayapkerlerge daha rahmat. Şuncalık. Başka jaktı belli görüp kelip atırıp kulak. Kulaktın zoru biste boldu eken. Kulaktın markın getirbeş gerek da. Azı Orta Aziya tanıtlar da çıkıp atты Алабұғаданчы. Asıl ekeni, kanı egen attara çıkıp Bunlar şamşar ekeni geçip dağı. Bunlar joktan Kava sarayından çağırıp da. Evet, çağırıp attı. Bu başka 2 yılda götürüp ketти. Attar ança tanalgan murun ulak болгондо эки жактан аттар келгенде кысыбыда ортодон чыгарып өчүл аттарды. Аксын аттар келгенде. Аксын аттар күчтүү аттар келди. Азыр бул жакта анча жер келип калды. Бuna palvan üstüsten gelip kaldı buna. Abi ne öğretik onu. Otur iyi gidip olun tınç valla. Gelip. Yer üstte tınçlık özüne. Yerler şöyle yaşıl oldu koylar toy öyle. Tekiler toy tekiler çamurlak içinde soyup çağıp. Ha? Kayısı kaşıda. Şılak bulursun da şu an. Otmayal tınçlık özüne. Ulaktan bir oturma. Zerip yatırın abi. Koyacağım otur ake çavanın da. Çavanla sen. Olur Жақсы келат қолда. Зор да место қарам. Улукта жақсы келіп тұра, қалғанда зерек Улан молодец, шақ башатта жерді ұйыш тұрған. Улақты жаш балдарды үйретіп, аттарын үйретіп, ат көрсетіп, ат міндірген саяпкерлерге, палмандарға, бүт жерде елі жұртқа Алла разы болсын, оразаның ақырғы күндері Құда қалада майрамдық қылып улақ қылыш беріп отыр екен. Біз тағы ошо алыс бозадағы мына жерде палбандарды ушул жакты көрүп кетейин деп келдик да, палбандар да бири-бирин көрүп азыр амандашып мына жерде бүт отурушкан экен кезем. Нурлан экеге, сизге, бизди эли журтка таанытып аткан Алла разы болсун. Чоң рахмат. Сиздер ham аттарды кылып, балдарыңыздар палбан боло берсин. Аттарыңыздар жүгүрө берсин.
Жеріңізде қылыр қалды, дағы зар бұл өреткен деді. Қылыр, бәрәке бар сымсар сайдаке. Кім деген? Арзыбек деген балман. Бақып жатты бұнда? Butun oralып қалды да ağaç. Öte salanlap ketdi. Ulan sana qarab turasiz urat. Urvaz gördün butuna. Taştı verdi. Janağı mingen at bu. Nurlanıga. Yok, bunda akıl mingen at aytam. Sen Nurlan yemiş жүрген at? Yok, başka. Şey. Noğa taqtıq noğa? Ha? Kaçan aldı bunu? Жақында aldı? Kansondan almadı? Kansondan almadı şu an. İlyas Palvan. İlyas Palvan, Karol. Bu Karol'da Karakoğlu'na geçti. Akatta Karol eken ama. Akıllı. Bir jakta böyle tatu atır akıldan. Akıldaki akıl aldı, iyi atta öyle kaldı. Leganlar Kimnin atı bu? Jamal. Takımda da. Akıl balban, akıl balban. Olmaşasın harbi bunu kattı. Onu atalım. Aysat Palvan bilen Akıl Balban simen almaz. Az bunu o kadar biröö geledi simenge. Akıl Balban kimdiki la? Bu Jamal'ın at. Çatkaldan canım yiyin. Жаңа at bu dağı. Şokolad bu жатып қалған. Lazım Әсілбайдағы ханды деле ушу нормально жатқызды. Ал Ураган деген ат чуркуп отур. Карнада бүт илезеге жатып. Элик окшо үрүп отурам ога туруга. Кийинен чыкканда касы. Онда касы. Кетти. Мына чеп таралап келди да балбандан. Ana ötü kiydin mi?
Bundağı İlyas Palvan'ın adı ekan. Жаңа алған. Не деген кличка өзің баны? Нәрсе дешіп отқан? Атуы король. Король деп айтқан. Король деген аты екен. Енді 2024 жылдың 6 апрелі. Ақмашат айылынан мынау улық тозуыз нұғатталған екен. Нұғат. Шының ішіне құйрығы майлап, шу айылындағыларға, қошын айылдағылар шақырып ішіне той қылып тұратын екен. Палвандар чауыш қойын шатында Асат палван келіп отыр. Ақмашат Асат палван кетті. Ақмашаттың палваны Асат палван. Жауыш палвандардан. Асат палван. Улық тозу садаға рахмат үшін адамның башын беттіріп батын жаңа болады. Үш адамның башын беттіріп жайшарын ұлақ қылып беріп. Балғуға кірбеген аттар шауыш жүреді. Балбандар не қылат ұлақ түткенде дейді, мынау ішінде шауыша береді, екен ол шауып шауыша не береді. Әр бірінен өз-өзін шауып. Мына жерде Алқан палван, Алқыл палвандар аншыдан өз-өзін көрбеген сөйлеп жүрді. Жерлерін бір-біріне айылында таңыстарын сұрайшып. Bunlar güzel İlyas Palvan. Kapçakın üstünde öyle attı çalıp. Bal ağzına verdi, gözüne verdi, gözüne verdi. Söz yattı, karar. Kızı kışıp koyup. Oturup da bir çoğunlak bolup geçse de koyup. Nurlan Palvan. Attım başı katı uğrakma bilmez ekenim. Nurlan Palvan deydi. Allah. Kaçaktan Nurlan Palvan. Sorunda çakır. Sorunda oldu. Benim atımın koyup koymasa da sorun aldı. Bir tıpa otamam ben de. Qaysı? Qaysı atlatırım? Karat. Kim dedin? Hı? Kim? Nurlan. Qaysı Nurlan? Hey, men qarasang. Bu yerda at minib turgan Nurlan deyim köp da. Nurlan ekan deydi.
Evet işte. Nur Sport YouTube kanalının yetekçisi değil mi? Yok tabağı dur hani gel. Bak herkes kalmadı olmadı. Nurlan Palban diyor burada. Altına görsün Moken de yanatı maşallah. Altına gel atı ha? Moken. Kanday gel. Ulan kız vardı. Bak maşallah tayyip. Boz balvan. Ne şola var ya? Ne kadar veriyorum bu? Küçüğün boz balvan. Taşlardan orası. Siz tavuktan onlardan kanal göstereceksiniz. Adana kek. Adana kek. Kas Palban Nurluktun can atında. Akmaşa tağılıp dağılsın can atında. Geçişler aldı. Mınakey palvan. Hüseyin palvan. Cansan bu. Ak küçüğün kası palvan. Can atta maşallah mınakey. Uluktun can atında mınakey dostlar. Mına Kasım palvan maşallah. Ulu bini üstün. Uşul kaşka atı bugün kuyruğu maylan uşu jerde. Жақшы oyunu uyuşturup berip atat. Allah razı olsun. Gelip көргөндөргө, çapkanlarga rahmat деп айтабыз. Көз тийбесин. Атчал жеңил болуп, жақшы oyundарды көрсөтө берсин. Ар бир палбандын аты. Палбандардын шекеси канабасын, билегинен күчү кетпесин. Ушинтип районубуздун намысын абирин сактап чыгып жүрө берсин. Анакей жыйын. Asat Palban. Ak küçüğün. Zart işte. Мына ушинтип достор, көрөрмандар, урматтуу
Alamан улак сөйчү, көкбөрү сүйүүчү балбан агайындар. Биз жайкы сезон кулагыбызды биринчисин баштадык бисмилла деп. Улук инебиз жаңа ат алып, атынын куйругун майлап ушу жерде уюштуруп берип атат. Азыр, İlyas Balban özünün atından mınaki dostlar. İlyas Balban. İlyas Balban özünün Karol деген tarbiyalab östürgen atında. Oh. Ak köçüngön Balban. Yok oğlum değil. Ya bakayım ulan kaça koydun diye pek şey oluyor. Sağ ol, ömrün uzak olsun, ölürsün, cayık olsun, bala çakağın arda olsun, eş dersinden küm olsun, atların en jaman atların şunday bola verin Allah. Allah bir atcal jengil bolup toylarda görüşe öreyle. Rahmat.